Kami Inferno sedikit berbeda, spesial buat Bogor semua. Kita kedatangan gestar, dewa gitar, guru-guru saya, Pandaya di setangan, dan Dennis Syukur pada kita. Oke, si Teddy barusan kami pecat. Jadi tolong sampein sama Teddy ya. Dia udah dipecat nih ganti vokalis. Ted, sorry. Dari netral, sorry.
Beri aplaus buat Penaya dan Denny Syukur.